Nabara kablaaw para ititunggal may sa itinaragsak nga oras kanal daw kada kayo amin nga awan labas. Welcome kayo manan ken thank you iti kanayo na suporta dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. At sapay la kumata di kay to mauma. Kapadasan ni Kap sa Lucia saan napud na nagan tintay drama. Kamsakbay ti amin makablaaw mampay da Josephine Gabay dito Santa Ignacia Tarlac. Lenny Tolentino from Pangasinan. Kan Nati Ramirez Vlog dita Hong Kong. Kastimanti ko na ni Kap sa Lucia. Dirman ng biyanang. Dahil ti akapadasan kat napasamak idinaada ni tinobyo ti anak ko ng agtrab-trabaho ija abroad. Nasingpot tinobyo na. Taamin nakidawan ti anak ko ipaay na. Kat nairanrano dakpay aging kaginundawayan min ti kinasingpot tinobyo ti anak ko. Rogyak man ngarud ti agsalaysay. Kaano nga rod nga agpawit ka, Carlo, honey? Intong bigatan, honey. Tadyak na nagsweldo. Sa pagtutag pawit intong bigat. O sige nga rod, ha? Urayak ti pawit mo, honey ko. Agyaman akmanan. Ay na, talagang awanan biro kakan ka. Ngamin, naparabor, man nakaawat, nasingpet, nalailo, kan nagagat anobyo. Madami nan kan kadagiti sapsapulak iti may sa alalaki. Wen, kasta ti kinapatag mo kanya kanobyak, Lili. Ipaay ko amin na pakaragsakam. Kan tapno di ka agsapol iti kasukat ko. Ay na, awanan ti rason tapno agsapulak payla iti pangisukatakan ka. Yakon makasapul iti kaskan ka kasingpet, honey. Ay yaman akno kasta. Alang arudan, tanay. Anda pa'y aramida, honey. Umawag ak manalintong bigat. Okay, honey. Bye. Kahit anyat ko na nga hilili. Agpaw ititi kwarta. Wen, ngam inton bigat ka nun. Tasaan pa'y nagsweldo. Ay, sayang. Kunak no itanti pa nagpawit na. Hanggang sana balay. Urayan talatan anak ko. This drama is owned by Jenna Almoite Drama. O, ato yan ti kwartayo, nanang. Nairuwar kon ti pawit ni Carlo. Ay nay, adaman kwartatan anak ko. Hanggang nayo na mabasita. Adumagang ka. Agudwata kumaa anak ko. Tanay, adumot ti kasapulak. Adu ti paggastusak. Gastadura kayo mangamin. No ikan kayo itinakil agatan, maibus mat adagos. 1 millionaire kayo mangamin. Ay nasa nabali at akanayon mo't ti panagpawit ni Carlo kang ka. At dagatangak nanang, sukatak ti cellphone ko, takayat ko, di kabarwan ang modelo. Manot balor ti gatangam aya. 100K nanang. Anya, nagngina mo daytan. Yag mo nga rog ta pagsukatam a cellphone mo ataw sarag. Ay saan ang? Adda pang tidak dito'y nanang. Asinaw ni Alfay? Ada mo cellphone nan? Saan? Jacob sat na, taawan ka no cellphone na. Kaasimot, sapay agis eskwela. Magpasugno daksan. Ado mo tuntit, itad mo iti pamilya ni Alfay ngam siyak nga inam. Saan mo't? Italaang maninday to'y. Tani, kaasimot Jacob sat ni Alfie. Nalangarod, ngaminton maminsan. Siakton nga inam ti priority ah. Wen ka di, danag yun aya. Welcome to Jenna Almoite Drama. Hello, nanang. Kumusta kayon? Hello, Carlo, anak ko. Kastoy agtarangkaso Anya, agpa-check up kayo Naibustay kwartayo na ya. Ay, ikwa. Basitan tinagbati anak ko. Tainutang ni uncle mo. Tanagpakpakaasi apabulutak. Tada emergency apaggastusan na. Anya, di awan paggatang yun iti agas yaw. Awanan na anak ko. Ngam okay laang. Agimbagak tulat ta. Sapay na ipawit kundi sweldo ka ni Lili. Jak makarwarita, ta bisyak nanang. Jak makapawit. No kaya tiyo, mapan kayo di balay dalili, ta ikan na kayo ti kwartayo. Ay, saanun? Kababain. Basta mapan kayo, nanang. Mangkita kayo ni ti kuyugan nyo. Awagak ni Lili, ta ikan na kayo ti kwartayo. Di kayo nagkadkad. Agungat ak no di kayo agpa-check up, nanang.
Apay anak kami suot ka, Lilay. Ay, imawag ni Carlo nanang. Umay kano jay inana ita dito'y balay. Anya, apay kanungay. Umay kano dumawat iti kwarta. Sapay nagastos kunti impawit ni Carlo. At dapay kwartayo din At dapay mo na patay. Pabuludan dakman pay nga rod. Uray 2,000 lang ang nanang. So katakto no agpawit manan ni Carlo. Nagdakkel mo ta 2,000? Sa nga ribo lang, mabalinan. 2,000, tapno awan maibagbagada. Agpa-check up ka no. Agkaanusan na nga min tagpilay jay public Tapno basitlat bayadan na. Basta ikanta yun iti 2,000. 5,000 ti ibagbaga ni Carlo nga ited ko. Ngam awan kwarta ko. Malangarod, mabiglaan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Naimbag nga oras mo, abalayan. Umay kami man. Nay, adda kayaw. Ala, sumrak kayaw abalayan. Kaduak to'y kaanakak, nilani. Ta medyo marigatanak no awan kaduak. Kauwan awan problema abalayan. Naimbag nga oras yun, nana. Kastama at balasang kaw. Ala, agtugaw kayaw. Agyaman kami abalayan. Anyat kayat yung merienda nga abalayan. Pandisal, kape, Diyos, wano pansait. Wano syupaw, taiso ti dasarkaw. Ay na, uray anya dita nabalayan. Kan may sa, nabsog kami paimod. Ay na di kay kadag babay na balayan. Kas kay lasab-sabali. Ay awan mo nilili. Ada na panan na. Asa si kaswan na ngamin tay negosyo day tanak mo. Kastaya. Ay uwan awan problema. Ang imbati na di ited na kwartakan ka abalayan. Adtoy eto, 2,000. Pasensyakan at tani ada naggastusan ni Lili. Gimatang ngamin iti materialis ti mararamid abalayda. Apay, sa dinugayam ti pangipatpatakderanda iti balayda abalayan. Iji bangir a barangay, abalayan. Medyo adayo ditoy, kan ada mapagna. Sana makadanon tilugan. Iji mo lang amin tayan tinalaka adaga. Kan amangan no di mo kabailan ti magna numapan ka ijay. Adayo ti mapagna. Siyak tupay ka jakon inulit tinapan. Simakit ti sakak. Sangat pay. Aya, ti amok akit dito'y abay mo ila ti balayo. Saan at di mo kayat ni Lili ditoy? Naariwawa ka no tilugan. Igid nga min ti kalsada. Kayat na tinaulimak a lugar. Ay uwan tinapatag at danton bukod da abalayan. Nanang, kadwak ni Alfie. Dito yun balay nga agnaed. Anya? Naimbag nga orasyon na. Kastama at barok. Mala, sumrak kayaw. Rumwarak mamad. Papanan nyo manan. Basta dakwar tayo. Ruwar kayo arwar nanang. Ay kagagangay ti single Makapan iti sa dino man na kayat napapanan. Di kay man agpakarabiin Makapuyat kay mat nga urayon. Inton bigata kon nga gawid. Maturugak to iti hotel. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Magastusan ta no dito'y hotel akanayon ti pagturugan talos siya. Kanya nga rod ngay. Talaga akasta Julio. Saan na balay? Nasaan mo't asikat gastos? Siyak mo't. Siguro dakkel ti pensyon mo. Saan mo't unay? Sakto lang. Iyawid nak ngamin ni Jibalayaw tapno saan tan nga gastos. Saan pa'y ngamin nga amuta anak ko ti may papankan ka? Diyak pa'y nakasagan amang ibaga keng kwa na Julio. Apay, di na kayata makiasawa ka manan. Diyak nga rod mo. Diyak sigurado. Ang bilang di na kayat, awan maramidan na. Ay kastagawid tang aruden ay Jibalayaw. Isunakat itinobyo nan tiagno mariti balayaw. Ang mga no madamdama papanawon da ka ijayan.
Ayun anya. Sapay awan balay jay nobyo na. Makipagnanaadla ka no iti kabsat na. Iso nga inyawid na ni jay balay. Iso nga ron ako agawid ta ni jay balayo. Taagnaid tamad ta ni jay. Ibulgar tan ti relasyon ta. Nalangarod. Si Katimakaam mo, Julio. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Anyamat dayta nanang. Makigidgidnan kayo mat ama kinubnobyo. Ne, apay da kasaya ka nabayag mo't tanabalo ak. Agpada kami matabalo ka ni Julio Kunwan gayam, nakitak jay relo kan sapatos na. Isumat day jay ginatang mo ide. Ako na yung nga irigalo yung kin ni Uncle Pilo akabagis yun. Kwa, Di ngamin kayat ni uncle mo. Iso nga intad ko na ka ni Julio. Pasig pa'y abranded kun minginaan dagiti kawas na. Siguro, iso ti papananti kwarta nga itid ko kada kayo. Kauray matsika. Ni Alfay ti papapananti kwarta nga ipawpawit ni Carlo manipod abroad. Ha? Di ka man kundi dilaw kanyak lilay. Tagpada talaan. Nulapdan na kamakin nayat ka ni Julio. Nasaysaya at laamaamuanan ni Carlo ti amen. Tapno agsardengan namang ipawpawit iti kwarta. Anya? Ay, makaamu kayo no makiasawa kay manun. Desisyon nyo dayta, nanang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Masikuga kun Alfie. Dita ka di pa'y agkasar. Kaya't ko ano agkasartan. Ang awan ba't nga rod kwarta nga ramatan ta, Lili? Kat mangibagaak manan iti kwarta kini Carlo Ta iso ti gastusan ta. Apay, di ka masayangan iti kwarta ang magastos para iti kasarta. Idulin talangan ti kwarta. Pagbingayan ta. Wala, nga masikuga kun Alfie. Kat, anya ko man ang masikukan. Di kayo matpanawan iti anak ta. Si ka lang ti love ko, Lili. Sapay ko mga rod ata di nakisuksukan. Si kakit tiya. Ang mga no dadya Carlo ti Pilyam into nagawidan dito Pilipinas. Saan? Iti anya aga po. Anyamot day jay ngay. Laklakay nga adayo ngam siya. Kun adayo nagugwapo ka ngam iso. Jay kwarta na laang ti kayat ko kan kuana, Alfie. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. No kayat yo, ag-double wedding tayon lilay. Anya? Saan nun? Di kam agkasaran kini Alfie. Tagastos la day pa. Ibagayo ano agkasar kayaw, ta makigidan kami man. Tapno mamaminsan ti gastos. Saan dito ti pagkasaran tayo Uray beach wedding no isaw. Tapno adayo dito'y lugar tayo. Kan dagiti la close friends tayo ti awisan tayo. Ay na, may imagine ko gyam. Ay, nagganas ka nga tantag kasariti igid ti baybay. Ay na di kay agara pa apon nanang. Taawan mapasamak akasar. Sayang ti kwarta. No kayat nyo ti agkasar, di agdiskitar ni Tata Julio iti kwarta nga aramatin nyo. Tanuda kami, saanan dayta? Ang masikog kamatan. Kasano nga no panawan na kanto na Alfay. Di awang kamat mo kang kwana. Di nanto aramiden dayta nanang. Siyakyaang ti ay-ayatan ni Alfie. Hello, Nanang. Mapan kayon tuman iti balay dalili. Tagpakuyog kayo kenkuanay kayan ti mararami da balay may. Adayo ka no, magat ko na ni abalayan anak ko. Adayo ka no, ti mapagna. Tasaan ka no amakadanon ti lugan. Anya? Kat no igid na mismo ti highway day jay, Nanang. Anya, ne, kunamat ni abalayan asulsulinek a lugar. Iso asaan amakadanon ti lugan. Ha? Nay, apay nga yakas ta? Agdumamat ti bagbagada. Kuna ni Lili, igid na mismo ti highway di nagatang na alote. Ay, jak amo ni abalayan ngamin ti nakasarita. Tadyak na danon idi ni Lili. Mapan kay to man iti balay da. Tanay, numaminsan, jak makuntak. Pasaray saan na naka-online. Isa, jak maawagan no daduma. Agpakuyog kay tumanan ka ni Insan Lani, tapno ada kadwayo, Nanang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama.
Naimbag nga oras mo, abalayan. Apay akasla nakigtot ka, nakakita kanyak. Aqua. Jack ngamin ninamnama tiyo umayo abalayan. Ay adda ka din ni Lili, abalayan. Ay, kukwa. Ay, awan. Aganapanan na. Ay, mala. Agtugaw kay pala diti balkon. Di kay pastor ka ng tanapuro di taunag. Naparpariir mo laang dito eh. Ay abalayan. Sige tayo nakmangirwar itinalami isa mainom, abalayan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ken, imbaga yung adda. Awan ko na yung kumaa. Kawamot. Apay isang makaayamat. Imbagak nga adda na panam. Di ka rumrumwar dito si Ledyo ah. Sapay adda ni Alfie ijay paraangan. Taim pasibog ko dagiti mulak. Saan abalin ah. Ibagak to aka anakak. Mala, tayo nakikan ida iti meriendada. Mabayag pa'y nga taas sumangpot ni Lili, abalayan. Ay kwa, adda text na abalayan. Saan ka no ang makaahawid gayam? Umyan ka no ni Jebalay dahin san na iji kabangibang nga ilay. Di da ka no mapalubusan nga gawid. Anya, Ita lang amin man na napimasyar ijay. Ay, da kayo ano umyan kayaw. Ang awan magayam ulos analabaan. Kan awan bakan ti asilid, tada ti ka anakak. Kan adupay lamok ditoy. Sapay uso ti dengge. Ang mga numakagat kayo iti lamok, delikadaw. ay uray agawid kami, abalayan. Agsubli kamin tulaengan no nakasangputan ni Lili. Ay, sige nga rod, abalayan. Pasensya kayo na. Wrong timing mga mintiyo umayan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Auntie, asino jay tuwa alalaki nga aday jay balay dalili itay? Kunamot di abalayan, akaanakan na jay ubing. Kit jay laklakay, may kadwa ka no nga asawa na. Ay, kastaya. Ita lang amin na makitak ide ijay. Tanamin ano mo na napantayo ijay balay da. Uray siyak nga rod. Naglulukmag da lalaki. Agpada pa'y abutsyog. Kaslada agama. Wen nga rod. Ngam saan damot nga agkaruprupa. Jay mo't latyanda ti agpadpada. Urayak ti pauit mo ha. Marigat anak ngamin abumangon. Amangan numakonfine na. Sige, agpaw itakin ton bigat. Alang arod, agpaimbag ka. Agpakada akong tagtrabaho ak manen, bye. Agyaman na, Carlo. Bye. Kahit anyat ko na agpawit. Wan, ngambasitlat itid ko kada kayo. Tausaron mikin ni Alfie ti kwarta. Dagdagin yung amin tinobyo ah. Taagbirok iti kwarta. Saan akas ta amang namnama kayo latan iti ipawit ni Carlo? Apay ngaya kasta kamatan. Ipulong kayon to, pay ka ni Carlo. Kaya't mau tay bagak ti panang loklokom kang kwana. Anya, maiturad yung aramiden ti kasta nga uray anak da. Kawana, amumat abakot akon. Lakay matan tinobyok. Saan kami na makatrabaho, ngam imutan da kami? Saan mo matapagregregatan ti mauawat mo kwarta? Iso kita ang basit, Lilay. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kumusta kayo na? Ha? Carlo? Adakan? Wala na. Jack imbag baga ti panagawid ko, tapno masorpresa kayo. Ayan ni Lili. Kunana kami na masakit. Ay, Kumusta ang tirik nana? akwa. Nanan, Ay. rumor kami enta. Carlo? Lili, adda akon. Kumusta kan? Ay, Marsikog ka. Ay, ang tugaw ka, Carlo. Tagsasarita tayo. Ado ti kayat ko nga ilawlawagan ka. Anda ti kaya tasawon na ito, Lili. Apaya marsikog ka. Apaya naramid mo ti kastoy kanyak, Lili. Apaya inalilaw na. Pakawanan na ko, ma. At daditan. Awanan ti maaramidan tayo. Nagsakit na panunutan. Amom no kasano ti panagayat ko kin ka. Amin na sweldo ki Jabrod. Danda ni awan nagbati kanyak. Tapno maitid ko lang ti kayat mo. Puyat, banog,
Kan ilaw ti kalaban ko iti abroad. Kalpasan na, kasto lagayam taramidam. Ayan ti palay apin aramid mo. Ko, ladingit, ngam saan anatuloy. Anya, kat ayan ti kwarta ngayon pawpawit ko. Ko, awanan nagastos mi aminan. Awan nagbati. Anya, sana mabalin. Masapol ngay sublim dagiti pawpawit ko a kwarta. Taginas gastos yung lagayam iti nobyom. Inalilaw naklili. Isabayadam dagiti nalalam a kwarta kanyak. Inurnong ko amin a resibo. Iso ano di mo kayat ti maidarom. Agbayad ka kanyak. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kasano daytan ngay anak ko? Tumulong kayong agbayad iti nobyo yung ananang. Saan matlaada kami kini Alfie tinairanod iti dayga a kwarta. Uray da kayo iti nobyo yu. Ay, dayta nga rod ka ti problema. Tamanipod imay ni Carlo diti balay kat saan mo na nagparparik na dayja alakay kanyak. Anya? Kasano nga rod da ito yan? Ibagam ka ni Alfie at tumulong agbayad. Tay sumati kang runaan na napnapan ti kwarta. Awan mo't kwarta na. Ay, kasano nga tada ito yan? No apay mo ngami na nakirelasyon ka pay lakan ni Alfie. Kadala nga rod ni Carlo anobyo mon. Di kay mat agsao iti kasta takinanunungan nyo mat dayjay nga inaramid ko. Aklo ninyo man kan saan, da kayo timay saan ang durog kanyak amang hot-hot ken ni Carlo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Pakawanan da kumanana. Nay, anyat ikid dawam iti pamakawan, Carlo anak ko. Awan mo't basol mo kanyak. Saan kaya pinawpawitan iti kwarta iti? Tagdiritso amin ti sweldo kiti nobyak. Tinobyak ang nangalilaw kanyak. Kinartaan naklagayam. Makonsensya ak nanang. Nilili ti number 1 api ng panunot ko iti kalabas. Dandani nalipatan kayo pa yan nga inak. Taman manulang ti panagpawid ko iti kwarta kada kayo. Ngabkas di lagayam ti pagpanagan ti amin. Ala, di na kun panunutan anak ko. Awan mo't ti pakasapulak iti adwa kwarta. At dalakot igatang ko iti bagas kan si daan, mayatan. Pasinsyahan dakla ko man nanang. Promise, bumawi ak itan. Dakayon ti ipangrunak at tulungan. Kat, kasanugayam ti kaso JX mo. Patuloyak ti darum ko kontraken ko ananang. Panangluko ti naramid na kanyak. Iso amasapol nga isubli na nagiti innalala na akwarta kanyak. Nanang, pinanawan na ko ni Alfie. Anya, apay ngay. Nagapa kayo manan aya. Kanayon mo ti panagapa mi manipod nagsikugang. Ken idi obliga ek nga agdiskitar iti kwarta a pagbayad mi kini Carlo. Pinanawan na kun. Sininaan na kun, nanang. Ay, anyan. Agpadada nga rod iti ex ko Itatagrigatan. Pinanawan datan. Sapay umadanin ti panaganak ko, nanang. Ay, huwag nga rod Apay na agsubli ka kan ni Carlo. Agpakawan ka kang kuana. Saanon? Mabayin akon. Kumaano sa anak amasikong. Kat anyat ambom ngay. Amangan nawatan na tasikog mo. Kat ibilang nanto kaspodno nga anak na. Mabayin akon. Awanin rupak nga isarang ko kan kuana, nanang. Tulungan dak ko mga. Agdiskitar kayo kumaiti pagbayad ko kin ni Carlo. Amangan nyo ipabalod nak no jak makabayad. Pangalaan tangaro di ti kwarta ngay. Awan amok, nanang. Sumraka ko mga trabaho nga masikugak mat. Ay, una yan na yati kasto nagbambanagan ta, nako. Unay mga menan di kas jay ngay nararamid ta. Mala, agtinulong ta nga agdiskitar iti kwarta. Nagpakpakaasi kami ka ni Carlo, adinan idardarum ti anak ko, ta iniinutan mila nga nabayadan ti kwarta nga iniintad na kada kami. Kat pagyamanan mila unay, tanaawatan da kami,
Kaya't saan da kami apinwer sa pinagbayad. Sinursor mi nga rod dagiti kakabagyan mi ang nagkidawan iti tulong. Kaya't adamot basit na urnong mi. Kaya't ingkarigatak ti simrak kas babaunan, tama siya anak mo iti anak ko. Tabasit kat nga rod ti anak na. Ngam iti dumakdakkelan ti apu ko siyak matan tinangawawir kan kwa na kat anak ko tinagsapol iti trabaho. Kat kaasi na ininot matla nakabayad kami iti ex na. Nagbabawyan mi dayjay nga naramid mi ta saan gaya marumbang ti pananggundaway iti pada a tao ta nakarkaro payarigat tilak amam no dumteng to ti panawan. Alakastan tugayem mo Lucia. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Salamat akanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam na bara kablaaw para ititunggal may sa itinaragsak nga oras yu amin nga awan labas. Welcome kay manan diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kadagiti sana makamamosyak ni Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang kant original nga kindrama iti biag ti tao at drama. Salamat iti suporta. Manipod man kanikabsat aning saan napud no nagan tinta drama ngabsakbay na hello pay kada Angela Talana, Dexter Lampa, Susan Despecan Marites Rasote. Kastimanti ko na ni kabsat aning. Dirman ng biyanang, kinababaunan iditi trabaho, ngam awan nagbayagak kadakwada tangamin adda paglaingak adida magustuhan. Katnon niya day tapaglaingak iso ti binsa-binsaak nga istoryaan kan ka. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Naimbag nga oras mo, madam. Ne, si kamot gaya man aning. Nasayata dakan. Ala, sumrakan. Agyam anak, madam. Si kakit dimot. Dinak man awagan iti madam. Nana Bella, kunam kadilatan. Awan sabsabali kada tayo tagkakalugaran tayo. Kat, agbalin ka nga roden nga amok. Di madam ko nakan, Madam Bella. Naisaan. Diyak kayat nga awagan nak iti madam. Basta na, kunam kanya, kwan. Ah, kat alaa, no kasta ti kayat mo na, Bella. Kat anya nga iti trabaho dito balayo na. Kasi timbagakan ka ide, aglaba, agluto, kan agdalos. Day talaang taramidom dito'y balay. Ala nga rod nana, nalawag ti saritaan na. Aglaba, agluto, kan agdalos laang. Wan, awan mo ti sa baling aramidom dito'y balay. Kan saan ka marigatan nga aglabata, dua kami lang kanila kay kung ay labaam. Okay nga rod nana, nalawag ti saritaan. Nana Bella, apay, asino ti asawa di masikog nga anak ni Nana Juana akaaruba yung nakiasawa ka din? Wan nabayagan. Nagkasarda, no? Live-in laang, di damo nagawis iti kasarda. Tsak man ammo. Mabai na kamang damag ta mga nuko na anda man nakibiyangak. Kahit ayan nga di asawa na, apay adyak makitkita di tabalayda. Adan sa kanumay di abroad. Kasta matimbaga ni Juana ide kanyak. Oh, adang tangag paiso iti abroad. Ang mga nukun ko na dalaang tikas jay, tapno saan amadlaw. Saan na madlaw te? Saan amadlaw asini ko gandalaang di anak na. Aniya? Tila sa asawamot aneng. Ay sus, di tay laam mo anana. Agparparik na ngamin kanya, alino ko dalaang da di babae. Nalaingak ngamin amang kilatis iti tao ka. Anya? Bye-bye am dagita. Awan pakibiyangan tayo kadagita, aneng. Ingka kedyaggaon no nakaluto kan tamangan tayon. Mabisina kaon. Ay Allah! Nalipatak mo tantay lutlutwag. Ay naksatan! Inton maminsan, aning. Bantaya manaimbag tilutlutwam. Kita man, nakset tilinutom. Imbes sa mangan tayon,
Saan? Naglut-luto ka pala iti sabalya masida. Ay, pasensya kayong tata. Naliwayak mo't nga paisong. Nagluto ka. Bantayam. Di mo pampanawan. Sana tila papanam. Uwan tata. Kung amin, ninanabela ngamin, kasarsarita na kita eh. Ay kaduray panunutam lata tinutlutuam. Ngala, agawam tagluto tamabisina kon. Adamot tang day ta ala kay primo. Kunamutlan asino akabaknangan no agsasaw. Gapot addan katulong da. Kunamutlan asinon amang sermon kada tao. Ayan ni Aning, bakit? Apay nga awan manan diti balay. Jak nga rod ammo. Kunak no aday jay likod nga glablabak nga mawam mo't. Sursuran damat na siya babaunin. Nakasapsapa amapan makikarkaruba. Ay, wag nga rod Sinapa na tinagluto. Sa idi nakaluto, kan nakadalusan, rimwaran. Nagsapa nga glutluto. Nalamisan ti taraon. Sa paan na tagluto, tapno makarwar mo't amasapa dito'y balay. Papapananaya. Di ta kakaro ba? Mapan makis istorya. Anya klase ti babaunin ti kasta. Di tanto pa'y rumwar diti balay amapan makichismis. Ang isumutan, inaldawa kasta ti aramid na. Bagbagam tuman na diyang anay, yak kayat ti kas diyang aramidin na. Nanabela, anya ngay, di husto, di atap ko. Atap mo nga. Di masikog akaaruba tayo sinikog ang dalaang, saan da nga kasal. Aniya, nakadamagam mo't iti dayta. Di kaaruba mo la di tabangir abalay Ibagbagadala ka nung nga adda ijay abroad ti asawa na, ngam kinapudno na kitawan. Katawan pakibiyangan tayo ditan Biyag da dayta, aning. Nariigat ti makibiyang itipada a tao. Masurunak lang amin, ta kunamutlan asino abaknang no agkaw-kawas. Kunamutlan asino nga asawa ti baknang. Tikit di trabahom ti into naram. Saan na ti biyag ti karuba, aning? Awan mo't problema iti trabaho. Talup-lup pasakmut nga umuna sa aktorumwar a makikaruba. Kan may sana kayat ni tatam a primo tar aramidam. Agtalinad ka kumalaang dito'y balay. Ay, maburing akmut agmulmulaga takla dito Nukas di analpas kung ti trabaho na. O di agbuya ka iti TV. Wano saan, nag-cellphone ka. Maburing aklat tanana. Agsakit ti matak nga agbuya. Mas kay kayat ko ti makisarsarita iti taptao, nana. Ay na, tapno ang muyaw. Nagdudugyot dagi jay nga amok da kayaw. Kano pati underwear da, kat ipalabada kanyak. Marugitak pa'y, ano saklaang tadyak kayat nga dam ako nada. Grabe mo, daytan, aning. Wan ko naklang rudan, nagsasadot da pa'y, ta ultimo inumun da adanong, payawat da amin kanya. Uray ko maano saan da nga imaw. Nakaimimot da pa'y, kanada pa'y sadsadot da nga agdigos di da pa'y agtut-tutbras. Naminsan na si putak nagtutbras na. Manipod nagpayak kadakwada kas babaunon da kayaw. Nay, aldawa. Panagluluto man ay. Ay sus, un nga agpaisaw. Sige, agawid akong. Tainak aglutong. Taamangan no pang uran dakdagiti amok no maladawak ng aglutong. Sige mapanakong. Inton maminsan manang. Nakaringkan bela. Nay, bigat mo't kaya man. Ala, ang murmuray kan, taday pabuyakan ka. Nay, anya na ita. Adayin senti ka ruba a video ni Aning, ngag-chis-chis messages tor. Anya abidyo nga'y. Ito yan, uyam. Mabit lang ta i-play ko. Nagsasadot da pa'y ta ultimo inumun da adanong payawat da amin kanya. Uray ko man no sanda nga imaw. Ay nakaimimot da pa'y. Kan adda pa'y kat sadsadot da nga digos Di da pa'y agtututbras. Ay,
Namnamin na si Putak ti panag-toothbrush da. Manipod nagpayak kadakwada kas babonin da kaya. Oh. Makitam, ti kasta nga aramid ti babaunin ta. Nakalas. Naglokon dayjay a babae. Apay nga yakas ta ti ibagbagana. Dadadaulan na tayo diliklikodan ta. Adita mo. Laimbaga, tada ng video kenkwana. Aniyan? Pag-impakya mo na dyan nga aning, tapapanawa mo, bakit? Nag-awid ka mo tanay. Ala, sumrakan. Nagdakal mo tabag awit mo. Apay, ang bakasyon ka. Saan? Pimanaw akong ijay balay da na Bella. Ha? Tapay. Alaman siguro mading inaramid maun. Ay, awan mading aramid ko. Di dala maaklon ti mading aramid da. Agpaiso mga imot kan dugyot da. Di da maaklon da ita. Iso a pinapanaw da. Anya? Apay, inapamida. Saan mo? Imbagakla kadagiti kaaruba ti pudno nga ugali da. Ngam sinakit-dakit din. Makita. Di inaramid mo manan ti jak kayat. Apay aya di mo amo ti mabagbagaan. Di mo may kat ti kinalaing mo ngagtismays. Nasaya tayo ti kasta. Inka chismisan na iti amom iti sabali at tao. Imbis sa pribado ti biyagda, mapan mo chismisan ida. Awan mo't madingar aramidag tatang. Apay, dakas ti agistorya. Dakas ti makis-istorya iti pada at tao. Iso nga rod nga dangiwat tayo. Tapno at dausaran tayo nga agsao. Nga agistorya. Di mo man ikalintigan ti mading aramid mo. Saan la namnamin san, ano namnamin mo, anaiso kay ti kasta. Namin adawn. Sa pa'y ti madikan ka, nainayunam, kan kiskis sayam ti istoryam. Panang dadaali ti pada tao, ti kasta nga aramidam. No didak kayat saan lang. Ado ti pag-applyan sa bali dita. Una, ngam awan pagbayagam at trabaho, ta kastamot ngamin ti aramid mo. Agbalbaliw ka man, anay. Ay, awan ti rumbang abaliwak tatang. Taawan madingar aramidag. Agpakpakatutuo aklaang. No kasta, pimanawan di katulong yo, Sabel? Wen aning, makiasawa ka nung aminin. Aya, ang mga numasikog pa yan. Ay, jaklam mo ang saan mo ti kunak. Ang mga numasikugan day jay, iso ang nagikatan. Kahit, kasanaw, mga laka iti sa bali ababaw ninyo. Kapilitan atan agpada kami met nga da trabaho na kanila kay. Ay, agaplayak nga rudin, Sabel. Alaan na kung tasya akong ti sweldo ang ababaw ninyo. Ah, ni apay, jesigo na trabaho ngay. Awanin na. Pimanaw akong tadyak maanusan ti trabaho ijay. Agasam, pag imunan nakit din jay bakit nga amaw. Awan mo't madingar aramida. Ngam pag imunan nakit din. Iso ang pimanaw ako na. Anya? Iso nga alaan na kung tapno sa anak ang mabakante, Isabel. Alang aron, tapagsaritaan mintong agasawa day ta aning. Kahit inawat da ka. Siyempre siyak pa'y tatang. Inawagan na ko ni Isabel, mangrugi ak kanon nga agtrabaho inton biga. Swerte, tada pala mangawat ken ka. Nga oray kasta ti ugalay. Isong agbalbaliw ka kuman. Ijamaw ti makibibiyang iti panamataaw. Nangro na nagiti amaw, ta sana nasaya ti kasta anak kaw. Apay, dakas ayat ti agistorya. Iso nga rod ti usar tingiwat. Agsaw. Wana, nasaya at kumalaang ti isawang mau. Sana kumkumpurmay. Awan rumbang abaliwa. Tawan mading aramid ko. Gagangay laangan kada tayo ti kasta. Ramen ti biyag day ta chismis. At ni Eric, balasang ko. Ha? Ay, awan da pa'y Di da pa'y si mangpat nga gasawa, nana. Apay ka day. Ita nga minti schedule ti panang massage ko kunkwana. Sika nga'y, ang mga nukayat mo ti agpamasahe, balasang ko. Agho-home service iti body massage. Kastaya. Ay, sanan. Tawan mo't nasakit iti bagik.
Mala urayak nga rod idan asumangpet tani. Adayo pa'y ngamin tinaggapwak. Ala nga rod, pasensya kayon. Di kay mabalin apastrakan dito'y salas. Tababaon ng daklaang dito eh. Sana balen, awan problema. Dito'y latan balkon ti paguraya. Nukasta, kanayon nga umayday ya bakit dito'y balayaw, Sabel? Wan aning taw may agmasmasahe, wano saan na agdalos iti kuko. Ngam ni Eric nga asawak ti kanayon na servisan iti body massage. Ta kanayon nga agsakit ti bukot na nukwa. Kasta ya, ang amam, adda nadlaw ko iti day ya bakit. Uray bakit, ngam kaslad da sarsarampiting na. Ha? Agasam, nakabado iti tubeless, kan nakapalda iti nakiting. Nalaing ngamin nga agdala. Kan may sa, bagbagay namat, tanapintas ti pamagina. Ang damat sarsarampiting day ya bakit. Madlaw si ka. Ay, jak kursunada ti panagbadbado na. Baybay amlatan Kas jay nga rod ti trip na. Oh, adto yun ti kapim Eric. Ni sanak pa ta nagpatimpla anay. Kan may sanak nga kapkape. Ay, kastaya. Si kaman la ti lalaki nga amok asaan nga kapkape. Iniwasa kong ti kape ta, bawal kanya. Ay, kastaya. Mala, inumak nga rodan da itong. Apay, di ka pa'y makaturog aya, rabiin. Saan pa'y nga rod? Si kangay, di ka pa'y maturang. Madamdamaak pa ya maturog, ta orayak ni nanakikay. Ta umay nak imasads. Ha? Rabrabi nga umay agmasahay. Wen, tadi na kano masango no bigat. Kan may sa, agap po kano di takaruba. Iso ako na magaslat ta dito yan. Kay, amo ka din ni Isabel nga asawam tiyo umay na. Wen, imbaga kitay. O ala, in ka maturogan na nin. Ah? Ay, sige nga rod, Eric. Nakaskas daaw mo dayton. Rabrabi nga umay agmasahay. Uray bakatan day jaki kay. Ngumadlaw nga ampang na. Isus, pudnon samot ti atap ko. Mapansan at talaga. Wan ay napatsindak ka day. Pudno ti bagbaga kada kayo. At dalakit dilimot a relasyon dagiti adwa. Imposible, bakatanan ni Kekay. Kat, anya kumano pa ka? Adaya binakatan nun ni ampang tinagaray. Kanayon iji balay da sabay. Kat pasaray rabi ipay nga umay da kayaw. Alam sa bagay, gwapo mo ngamin ni Eric nga asawa ni Isabel. Uray asino mo't siguro a babae. Talaga ang makayawan iti kinataer na. Uray bakit talaga ang makayawan kan kwa na. Nukas na, saan ka nga agimon? Di mo pagimunan ni nanakikay, Isabel? Kan, di ka agatap, iti kanayon ayu umay na dito'y balayang. Ala, apay ko mga agimon kan agata pa, kat awan mo't madingar aramiden da. Ay na, panagkunak. Nakurang ka iti panagsipot, Isabel. No siya, mapaliiw ko ti garaw ti may sa tao. Bantayam ana imbagya asawam, Isabel. Taning, uray bakit ni nanakikay, may asim pa ako nada. Mabalin ka di aning. Di mo padaksan dagiti dua tawang magmadingar aramiden da. Atap mo laang dayta. Saan kagayam asilosa, Isabel? Nasingpet ka ngamin unay. At dayta, nakalosyon ako. Imposibleng asaan at tumalyaw ni Eric iti kastoy asuot ko. Nagkiting kan nangulul a shorts. Kan nakasando aklaan iti naingpes. Nakaturugan ni Isabel ng asawa na. Uray, tasan asilusan ni Isabel. Padasag man agargarin ni Eric. Magargarin tupay iti bakit. Siyak tulakit din akaubingan na laang. Ay, atitan. Aging tuturog ako. Hoy, aling! Bumangon ka man dita! Ah? Ne? Apay Eric? Apay akas lakuungot na. Nagalas ti ugalim. Padaksen na kami kaninanakikay. Ibagbagam nga da relasyon mi. Ha?
Kwa? Amom kadi ang pambalinda ka ngay darom iti kastangar aramidam. Ah? Ay, ini. Awan matimbagbagak. Ulbod! Ako kusam amin na nagargarat mo, tapumano kan. Nay, apay nga eh. Saan may kasapulan ti chismo sa ababaunan? Kat agsagana ka, tay darom da ka. Anya. Tay tangamin ka, di ka dumdum nga iti pamagbaga anay. Di mo ngamin maikikat ti kastang ugalay. Anya ti aramidak tatang. Diyak kaya ti may darong. Awanan, nagdarumda ka naon. Naglaing ka ngamin ngagpadakas iti para mataaw. Nangalaam ngamin iti karba nga mamang dadaal iti para mataaw. Tatang, tulungan da ko ma. Diyak kaya ti may darong. Anya ti aramidak. In ka makipagpakaasi ah. Marang isanod da ti darumdaken ka. Sabel, Eric, umayak agpakpakasi kada kayo. Isanudyo ko man at idarumyo kanyak. Akno nagtinagbasulak, pakawanan da ko ma. No kasta, amin namon tinagbasulam? Un Eric, sorry no nagparbuak iti sarita. Di da kun idarum, please. Grabe mga mintar aramidam aning. Pinadakas da kami. Imbagbagampay ka no adida ka suswelduan. Kat on time mo ti pa nagsweldom, san aya? Un, kamalik dagi jay. Iso apakawanan da ko ma. Agparinto mga iti sangwanan nyo. Di da kun idarum. Tumakder ka. Ala, ikanda ka iti may sapay agundaway mong agbalbaliw. Isanod min ti darumiken ka. Ngam, iti may sa kondisyon. Ha? Anya ngay dayta. Ag-public apology ka. Ay, oo na. Sige, kabalak nga ramidan dayta. Inton assembly meeting ti barangay. Agsao akto ijay sangaw. Saan lang iti barangay hall? Ura iti FB. I-public mo ti FB. Ta ijay kang ag-public apology. Ha? Onya, mayat ka wano saan? Kababain samot no iti social media. Mayat ka wano saan? Sungbat, tanong di mo kayat ituloy minti darom. Ay, sige. Mayata kong Eric. Agiyaban ka, tadi dan pinatuloy ti darom da kontraken ka. Una, ngam na amuanan ti publiko ti inaramid ko. Taijay mo't social media ti kayat da apagkidawak iti pamakawan. Kahit anyang araw, talaga kasta. Inaramid mo mat. Pag nakmamlay ta na napasama ka na Tatang, diyan kun aramidan ti kasyay. Oh, adakan. Kumusta ti pagnam? Naawat ka iti trabaho? Saan tatang? Adun tinagaplaya. Ngam awan apulos tinangawat kanya. Ay, nalabit ang muda at tinaramid mo. Isa mabuting da mga lakin ka. Tabang ano aramidem mat kanakwada ti kasi tinaramid mo kadag itinagbalin nga amo iti kalabas. Kasano da ito yan tatang? Marigata na ka makastrak iti trabaho. Ala, di ka mapukawan iti namnama. Nagbunga, nagitimulak anatang. Isursor mo nga ilakaw. Aglako kalangan. Wanan kapilitan ng akas na tatang. Di mo ulitin tinaramin mo. No di mo kaya tadakdagas pa iti pagtungpalam. Wan tatang, agbalbaliw ako. Inkarigatak nga rod tinagbalbaliw kat liniklik akon timapan makis istorya kadagiti agdudupong at tao tapno saan nakamasulisog ngagchismis. Kat kasi na iniinot mo tanaykat ko ti kasta nga aramid ko. Kat ita adan pagtagilakwan mi tinatnatang iti sango ti balay mi kat isun ti pagbiagan mi iti amak. Alakastan tigayim mo aning. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring.
Eli Palacio. In your nose para iti script kan iti drama ti gayemyo Jenna Almoite. Salamat akanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello, gagayam na imbag nga oras yu amin at timanan tigayam yu Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Amang welcome manan kada kayo nga agbuyak ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man nga rod kani kabsat Mike saan napod na nagantintay drama. Ngamsakbay ti amin makablaawa mampay dalay da Dario dita season Pangasinan. Tess Guyago dita Bulanao Tabuk City Kalinga. Kan Lolita Maganay wenno Stella Tukat dita Hong Kong. Kastoy man ti kunani kabsat Mike. Dear manang biyanang, naragsak ti panagden nami iti asawak kat adadwa nga anak mi. Ngam nagbalin ang nagulokan nariribok kat no anya ti rason iso tinak istoryaan. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Hello tatang, kumustan tirik nayo? Naimbag kayo ka din? Saan pa'y nga road, Flora nakaw? Tinumar ko amin nga agas ko, nga misumot lata. Nakapsutak mo't lata. Kan adulata tinasakit na marikrik nak. Anya? Ay, umayda kay nga rod sukunanan. Tagpakita kailangan iti doktor. Makamo ka anak ko. Ala, urayin da kami nga rod Umay kami inton malam. Alang arod, agrobot kan tasukunan tani tatang bakit? Pasensya kan Mike, lakay Kasangsangpot mo pailaan naggapoy ti trabaho mang agbiyahe tamanan. Awan problema, bakit? Sana balita si Dagmit. Nasurok la amay sa nga oras ti biyahe. Alang arod, mabait laang tarubwatak dagiti anak kita ta sumurot da kano. Wana, tanay, awan kadwada dito balay. Talaga nga isurot ta ida, bakit? Tay ules ken pungan kao. Pakisupot mo man anak ko. Ay nasaanan dagita. Ado ti uluskan pungan ije balay. Kawas yu laang dalaan yun. Jakmet nga ron makaturaog no sa balit ti ules ken pungan kao. Sa balay nagiti ules yaw. Nalamuyawt. Kayat ko tinakersang nga ules. Iso nga isupot mo ta ules kaw. Kinuray tapungan kaw. Ay, nala, mabait laang nga rod. Apay ayan jay asawam ngay. Adda jaro bayan tatang, agpapaangin. Ayabam tatulungan na kangagimpake. Saanan? Kabaalak da ito'y. Basit mutlat mayempake. Angam, inakbit mang idadang iti danom apaglabaryo, talabaran kayo, tatang. Makonfine ni tatang, Mike. Nakapsot ngamin. Kasano adi kumapsot kat di mo't mangan iti ado? Un ata naptamnay kanu ngamin ti panagraman na. Isungawan ganas na amangan. Akat kasano? Sikapay lang ati mang bantay ka ni tatang diti ospital. Nagtrabawak manan inton pikat. Ay, kasano nga tandag iti anak ta. Ayabak to pala tay bakit akaruba ta? Tatang danak amang kadwa kadag iti anak ta ijawalay. Alang nga rod. Bareng saan nga agbayag ni tatang diti ospital. Bareng agimbag mutla dagos. Ayan jay asawa mangay. Apaya di nakasublatan nga agbantay di ospital. Agtrab-trabaho, tatang. Naimbag kanya katawan trabaho. Apay, saan nga ag-leave? Saanan, tasayang taal daw na. Sana balit nakabaalak mat. Apay nga yakas jay nga asawam. Kaslawan mo't pakibiyangan na kan ka. Saan amasyan kan ka? Mapuy-puyat ka dito ospital. Ngam di na ka umay sublatan ng agbantay. Adda nga rod trabaho na. Sayang taal daw na naglangan. Di yun pagpanunutan iti dakas di manugang yutan na singput mo ni Mike. Nasingput nga.
Amok akon kunam lang dayta. Kalubam ti madi nga ugali jay asawam. Saan mo't atatang? Kasi kamot anak ko. Nagkutungkan. Di na kan samot pakpakanan jay asawam. Talaga nagpakutungak tatang. Nagdayetak. Tagrabe tilimok magakiti kalabas. May kawaak ngamin takimutong kamutain. Isa ako nak nga ang mga nukurang ti ipapaunag mo. Bisbisinan na kan sa jay asawa anak ko. Ala, sumrak kayong tatang. Ay nauna yan. Makaginawak pa yan nakarwari di ospital. Nagrigat yan iti ospital. Nala, agtugaw kayo pala ang atay simpak ti sila da pagturugan nyo. Dalusak biit. Una yan. Ayan jay asawa maya. Aday tayan tilugan. Irwar na dagiti kagawaan nyo nagapoy di ospital. May aman nga iso tagdalos. Namanog ka. Aginanakakit di. Amuna arumwarak itay di ospital. Di na pailakat dinalusan mati silid na pagturugak. Inyor oray na pailakan kamay. Ay na, mamin ano umulat mang dalus iti dayjay ngay? Di na mo ila masango. Di na masango nga. Sadot ket di Ipanamnaman na amin kan katrabaho dito'y balayaw. Tatang, ibagayo lata no kaano ti panagawid yo. Tapno makapakadak iti trabaho. Ta itulod kayo. Isapsapa yun tong ibaga ha. Ta maisapak mo't yagpakada. Tani, no biglaan ti panagpakadak iti trabaho kat didak palubusan. Isa may mayat no may sapsapa amay pakada. Apay, pag-awidin na kaon, Mike. Ha? Ni, saan tatang? Isaksakbay ko lang nga ibaga. Na kaon nga gawin. Ha? Agyanak pa'y man dito balayaw. Tada sa bali anadlaw ko iti anak kaw. Grabe, tikimutungan na. Sa nakas niya ti sigo na pamagina. Nagsisipukal iti ti pamagina. Gamita, kaslamot takungan. Ha? Di mon samot ngamin pakpakanain. Nay, saan mo tatatang? Agday-dayat ngamin. Saan unay ni agsidsiday ti karne? Kan basil na ti kankanan na ngayon na po yun. Ay, basta jak pa'y lagawin. Palubusan dak nga agnay diti balayaw, may. Nay, nagsapakan nga aglaba anak ka. Alas 5 pa'y lati agsapa. Uwan tatang tapno malpas adagos. Kan apay nga hinga aggal-gal ka. Ayan tay washing machine nyo aya. Nadadaol. Tay spinner la ti mabalinan. Ay, agispinak tulangan ano makagawgawak. Nadadaal ka. Sana na gumatang jay asawam iti sa balay. Wano saan nan nga ipa-repair? Baybayan na na marigatan kang aggal-gal nga aglaba. Sapay nagano ti lablabaam. Mabiit la dahito'y tatang. Saan mo't nginal daw ti panaglabak? Ay, sana mabalin ti kasta. Awan asi jay asawam. Isumot laki mutong kan takasta ti pampamayan jay asawam kan ka. Parigatan na kamot gayam unayan. Ala ni tatang. Saan napudno dayta? Kasaritak tuman jay asawam. Di yung ungtan. Ang mga numasair tirik nana. Masair no masair. Basta siyak. Jak magustuhan ti makit kita. Saan nagapaw ta si katyag trabaho. Kat ipanamnamam mo't aminan at trabaho dito balayaw iti anak ka, Mike. Agasam mo't day ka. Iso ti aglutaw, aginaw, agdalaws, aglaba. Kan mga sikaso ka na iti anak yaw. Ha? Nabiitak pa ila dito balayaw. Ngam adon tinapaliiw ka. Grabe ka, Mike. Idi si bibiyag pa ina di asawak. Oras sak trabaho pa rin ti pagbiag mo iday. Nang runa hindi mabasit pa ina iti anak, Mike.
tultulungak lata ti asawa kiti trabaho na iti balay. Jak ipanamnama amin kan ko ana. Tatang, Angam si kamot tayo. Bay am jay asawam amay bababad iti trabaho iti balay. Naluslusyangan jay anak kaw. Di mo pa igatangan iti washing machine. Nakakaasay nga gilgilgal, marigrigatan. adentad ko apaggatang na iti washing machine, tatang. Iso na lang, ta ibang kuna ka no, ta masayangan. Kahit kaputa kasta ti kunana, di mo matpilitan. Bay amount. Saan mo, tatang? Pati agluto, jak makita nga agluto ka. Siyak iday, ilutwak ti pamilyak. Uray ada trabaho kiday, masapar kulat ti aglutaw. Tamasya na kita asawak. Aglut-luto akmat no daduma, tatang. No saan na mayroon na nga ag-overtime ak. Aha, awan pa'y napuutak. Jay anak ko amain. Diyak namin masangon ako takanayon ti overtime ko, tatang. Lukas tamot lagayam. Di mga lakay ti babaunan yaw. Tapno sana marigatan jay anak kaw. Ha? Mga lakay ti sweldo makatulaw. Saan mo ngay nasawa ti anak kaw tapno pagbalinam nga alila. Yalaam iti katulungan na, Mike. Sikat ang desisyon, Flor. No mangalat iti babaunan wano saan. Ta imbes sa pangpasweldo tati kwarta, idulin talangan. Jak matla kayat. An-anuam tababaunan. Kabaalak mga ramidan amin at trabaho diti balay. Ni tatang nga rod ti problema. Tila ibagbagana. Nagalas ti panagsasauna. Ala, paspasensya amon ni tatang. Kasaritam nga rod Kaano nga minaya nga agawid? Unay kamutan, Mike. Ha? Iparupa mo law na yun adi mo kaya tikaadan ni tatang diti balay. Sana kasta. Ngamjak nga rod magustuhan ti panagsasauna. Makapasakit mo't ngamin. Awan mo't kinapurno na iti ibagbagana. Kat palabsam lataan dagiti bagbagana. Kasla di ka pala nairuam iti amak mo. Ngala, pasensya ka ni tinaibagak. Nagdamag aklang mo't. Diyak mo't papanawon ni tatang. Di ka lamasyan ka ni tatang, lakayon. Awan kadwa na iji balay mi. Kasapulan na ti kadwa. Isa pa nga asim. Di mo kumamot papanawon diti balay, Mike. Ni, nanang, da kayo maghayam. Sumrak kayo Di mo't ngamin makalagipon di anak ko nga agpasyar ijay balay. Di na mo't ipasyaran dagiti apukok. Iso asya ko na ti imay. Ayan ni Mike ngay. Ay, ada pala iti trabaho na, nanang. Inton malampay sumangpet. Ang maladaw man siguro nga gawi dun. Tama nga no ag-overtime manen. Ay na, kasimot piman jay anak ko. Overtime na pima na kanayo nun. Mabambanugan jay anak ko. Ha? Takasano, isumo lang amin tagtrab-trabaho. Ang basol na, tanatangkan mat ngamin ti ulo na ide. Mabit lang, nanang. Inak mangala iti meriendayo. Saanan, nagmerienda ako ni Jerwar. Ayabamkit di dagiti apukok man, takailiw ko idan. Nay, adda kamot gayam dito'y abalayan nato. When ta nagbakasyonak man, Mike. Apay, nabayag ka dito yan. Dito'y kan, ngagnanaad. Medyo nabayag mo Tultulungak man jay anak kaw tanay kaasi man. Maparparigat iti trabaho iti unag ti balay. Takasanaw, trabaho na mo't ngamin amin ay. Ne, kat talaga akasta tanyat kayat mo. Ni pay lamaig nga anak ko timang trabaho iti trabaho ti anak mo. Rumbang lang agbingay da iti trabaho. Ni Mike nga anak ko timang manggad. Iso tagsusweldo. Iso ti provider iti da ito abalay. Iso pay latag trabaho dito balay damat. Jay mo't anak mon timang trabaho kadagita. Well, maawatan ka. Ngam siyak, edi si bibiyag pa iti asawak. Uray adda iti trabaho. Tultulungak lata iti trabaho ti balay. Agluto ak, aginaw,
Ang laba ka nagdalaos. Tamok tirigat ti trabaho iti unag ti balay. Narigregat mo ti trabaho ti padre di pamilya. Housewife nga rod. Saan mo't amang opisina ti anak mo? Sayang lang amin, ta saan ajay pada ni Mike a profesional ti nasawa na ide. Natangkan tuma ngamin ti ulo na ide. Sayang mo't nga raw, tasaan akinayat ni Flor jay Hawaiano iday, ang nagaram kan kwa na. Anda ko maitan ijay abroad ti anak kao. Dolyar ko mati kwarta na itan. Agam sa bali mo't nga main, tinakiasawaan na. Isa ano di mo kaya ti anak ko apara ti anak mo? Nakarkaro pa'y kanya. Anya mo't jay anak mo ngay. Housewife laeng. Ay kaasi jay anak ko. Ta iso amin ti provider. No jay pada na ko ma-professional ti nasawa na ide. Mayat ko ma ti biyag na ita. Ado ko man ti urnong na. Apay, agnaeden dito'y balayo jay ama ti asawa, Mike. Diya ka mo ananang. Tamanipod na karwar iti ospital. Dito'y mo't ang tinagnaadan na. Apay ngay, pagawitin nyo ah. Ah, ay saan ah? Kababain nanang. Una, nga miso pa'y ama inay na yun apakpakanam dito, yanak ko. Kakaasi ka lang arudin nga agtrab-trabaho. Si kalaang timang manggad. Ngam nanayunan pa'y latpakanam mag. Ayos lang dahi ta nanang. Ay made, jak to pa'y papakpakan ka, kat inanak pa'y isuntulakit din. Baybayan yun. Kababain timang papanaw iti tao. Dito yakmat nga rudin nga agnae, danak ko. Ha? Ay kat, ada kayo dahi ta nanang. Nan, siyak ti agluto, Flor. Tani, nabuslon ka nga agluto iti masid. Ah, Aglisi ka di tata siya kun ti agluto. Ingka kidi asikasuan dagiti apukok. Siya kun ti makamu ditoy. sige nga rod nanang. Alamangan tayon tanay. Marabyan manan di anak ko nga agawid. Ta-overtime manan. Mangan tulatan no sumangpat. Lagi ti ubing nga flower. Ay abamidan ah. Nanganday tayan tatang. Inlabayak ida iti gatas, takas ti kayat da. Wen, isurom dagiti anak yung agtipid. Tanay, kaasimat jay amadang agtrab-trabaho. Mala, manganan. Anya to'y linutom ama sinangay abalayan. Ne, apay di mo ammo dayta. Kit-kita asayute, damagam pay laeng. Binalsigmat asayotay. Inlambong mo lang dahi tao. Wen, mangaramid kamutin iti sawsawam. Adamot tay ikan nga enruar ko iti Jeref nanang. Nang luto akla iti sidaan ni Mike. Iso ti priority nga agsida iti naimas. Ta iso ti agtrab-trabaho. No awan trabaho yo, di kay kundi reklamo. Ta kaasimot jay anak ko nga agtrab-trabaho. Ah, ay kat pagrebengan na, tay sukat nga ron ti padre di pamilya. Wen, ngum saan na a responsibilidad ti mang palamot kadata abalayan. Iso ano anya ti maidasar amakan, awan ti ado a reklamo. Ha? Nalama bitla ang tamang rami dakiti pagsawsawan tatang. Tamangan tayon. Naimas latta day ta si daan. Apay nga awan silaw dito kusina ay ah. Nagsip nga. Di mo isilaw dayta, tanabuslon iti kuryente. Ha? Jak to pa'y agsilaw dito'y salas nga agbuybuya iti TV. Ka mismo pa'y nga anak ko jay para bayad iti kuryente. Si kantulakit din, akatugangan na laang. Grabe mo ta panagtipid daytan. Rumbang lang agtipid tayo. Ta saan ada tayo tagtrab-trabaho. Sorwan tayo kumati makisama. No awan mat mayam ambag tayo iti dayto abalay. Nagalas mo ti kasta pa nagsasaomon. Apay, ti kunam, nalaka ti trabaho ti anak ko diti unag ti balay. Nan-stop to pa ti trabaho na. Wen ngam awan mat sweldo na. Tanangam ti panagsasaom abalayan. Ta makapasakit mo't dagitangay bagbagam. No arsagid ka, pumanaw ka. Jak pumanaw, tabantayak ti anak kaw ta maparparigatan. Kimutong to pa yan. Jay anak ko kit di ati kaasi. Apay, no saan aga po iti anak ko?
Aglamot ay ti pamilya na. Nalastog ka unay ngagsasaaw. Nalastog no nalastog. Basta husto amin nga ibagbaga. Ay, sana nasaya at tilinangan nyo kaninanang tatang. Apay no agawid kayo pay laang. Kanayon mangamin ti panagkontrayo. Sana siya ti pagawidan yaw. Dahil jay akatugangam ti pagawidan yaw. Tatang, Di ka kayat apanawan. Ta umabuso mo't jay asawam no awanak. Isamantayan kayaw. Nanang, kaano ka dito awid yaw? Jakpay agawid. Tabantayak ti refrigerator yo anak ko. Ha? Siyak ti agluto iti sidaan. Tano ni Flor ti agluto. Nagbuslaw. Ti kayat na. Pag sidaan na kanayon iti naimas jay amana. Uray kumamot anog susweldo akaskan ka. Nanang, sana nasaya at ayim-imot ti makan. Wen ngem awan asida. Gaputasan ngay suda ti mangmanggad. Nabuslon dametan ngagsida. Baybay anyo lakad eh, itadamot paggatang iti masida. Ay saan? Masyanakan ka anak ko. Urnungem kit di ti kwartam. Si kalaeng kandag iti anak mo ti agsida iti naimas. Bayam nga agsida da iti puro anateng. Nagbubuslon kayo iti danog. Mike, sumana umanan ni nanang. Wan nga raw. Tanagam man di pa nagsasaaw. Baka masair kay tirik na. Ay sus, agsinong ba't damanan? Umay kalakay, intaan nawaan ida. Agapa damanan. Ningamin nanang mo, sumana umanan. Wan nga raw. Kat ni tatang mumod, tutupan na ti inak. Di nalabaybayan. Kat, aking basol. Diyamak, kasta ka day. Kayat mon samat adat at agapa. Alala. Huston, saan manan aday ta ti pagrikyaran ta? Panunutan takid din wanya ti rumbang aramidon ta. Tapno makapagkapyan lagi ti dadakkel ta. Nanang, tatang, daytoy kat napagsaritaan min nga gasawa. Saan mi akayat ti mang papanaw kada kayo? Ngam sipod adda kayo dito balay mi, nagbalinan ang nariribok. Inaldaw nga adda agapa, adda agbinbinnog kaw, kan agpinpinnangag. Banag ang naalas sa denggan. Wen nanang, tatang, saan kami ngamin anairuam iti kasta? Tasigod ang natal na ti balay mi, hindi awan kayo pa di ti balay. Ngam manipod adda kayon, nagbalinan ang nariribok. Makitkita dagiti apo kuyo ti panagsinsinong batyo. Nagalasakitaan tatang, nanang. Iso ang napagnumuan mi kan ni Flor, apumanaw kami langan. Ulitag, saan mi akayat ti mang papanaw kada kayo? Iso na kami langan, ti pumanaw. Agabang kami ni ti pagnaadan mi, kat agbati kayo dito balay. Apay ngay apumanaw kayo. Sayang ti pagabang niyo. Urnungan nyo laengen Da kami latan ti agawid. Agawid kan nato, tagawid akmeten. Apay, kayat mo apanawan dantoy balay da. Alangan adata ti agkabbalay dito. Manjak mo't Ay, nakarkaro mo't adya kayat Mala, agawid akam. Basta di mo baybay anti anak ko Mike. Wen, tatang. Asikaswam mo't anaimbag ta anak ko Flor. Wen, nanang. Alangarod, agimpaki kamin. Agawid kamin. San kayon apumanaw dito? Da kayo ti rumbang nga agnag dito. Tabalayo da ito. Agkapya kay nga mina nanang, tatang. Agasawa kamin ka ni Flor. Noan nyaman ti diyo pangayatan kada kami. Lipatin yun. Tamay may satayo na pamilya. Di tay kumaaga apa. Tamalas iti panagbiag ti kasta. Wen mat ngamin tatang, nanang. Agpipin na tayo kuma. Saan kat nga agpipin nangag? Ala Pasensya kayo. Noan niya tinaypakpakita kiti kalabas. Uray siyak mo ta. Ale, lipatin tayon tinapalabas. Pasensya kayon. Pasensya ka mo't abalayan. Pasensya ka mo't abalayan.
Nagpinasensya nga rod dananang kantatangkat manipod idin sa andan ang nagapapa, tatunggal ayaban mi iday ti balay minukas nga da okasyon, di mi matan mangag nga agapawan no agsinong batda. Alakastan, tugayem mo, may. Ala gagayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mat lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.